Cilj projekta jeste upoznavanje kultura između dva grada ili dve opštine i to umrežavanje između ostalog sa kancelarijama iz ovih ostalih koje su bile, znači učestvovale u samom projektu Koreni i Lavirinti, dakle jedno umrežavanje, jedna saradnja, a glavni cilj ovoga jeste zapravo upoznavanje kultura između dve opštine ili dva grada. Večeras je domaćin koji je bio Bujanovac ovdje u našem gradu, predstavio se sa niz koreografija. Ono što će nas očekivati na izlazu jeste dakle fotografije grada Bujanovca. Ono što je jako zanimljivo jeste i to da je i hrana između ostalog, znači jedan sastavni dio ovog projekta, jeste zapravo da vidimo šta je tradicionalna hrana Bujanovca, dakle koja će biti večeras na trpezi našeg grada. Sot është bërë realizimi pjesës së dytë të projektit cili... Pozdravljam opštinu Tutina i svi građani Tutina. Mi smo iz Bujanovca, došli smo ovde da realizujemo naš projekat Koreni i Lavirinti, koje ćemo da pokažemo naše tradicije, folklora i naše jela, dva jela tradicije. 16. februara su bili iz Tutina u Bujanovac da nam pokažu njihove tradicije. I sad mi 28. februara došli smo da im pokažemo naše tradicije. Faleminderit gjithëve. Večera smo ovde zbog projekta koji su realizovale Kancelarija za mlade Tutin i Kancelarija za mlade Bujanovac, a to je razmena poseta vezanih za predstavljanje kulture i tradicije Bujanovca i kulture i tradicije Tutina. Sve ukupno projekat Koreni i Lavirinti traje 6 meseci, a ove inicijative mladih koji sprovode traju 2 meseca. S obzirom na to da IOM već duže godina u Srbiji podržava rad Kancelarija za mlade i pomaže lokalnim samoupravama da unaprede omladinsku politiku, ja sam veoma zadovoljna prvenstveno motivacijom i nivom motivacije mladih iz ovih gradova sa kojima smo radili. Oni su pokazali jedan visok nivo interesovanja, truda, da zajednički sede, da razmenjuju ideje, da zajednički rade na pripremi projekata i zaista im u narednom i u budućem radu ovih kancelarija želim sve najbolje i IOM će i dalje biti tu da ih podrži.